Slovenski Konjic do Ptuja. Pozdravljeni. Kako mi je reče? Dobar dan, spoštovanje, dobar dan. Lepotica. Hvala. Potem se kasneje oglasi. Pozdravljeni še enkrat. Čez koliko časa letimo? Čez 2 minuti. Hvala. Dragi potniki, čez 2 minuti letimo. Prosim, da se pripašete z varnostnim pasom. Dobro ga zaprete. Med letom se zna zgodi, da pridemo v turbulenco, lepo prosim, brez panike. Počakajte. Nad seboj imate kisik masko, ki si jo vzamete. Vkolikor pa bi začeli izgubljati na višini, ne, brez strahu, pod sedežem imate rešene jopiče, ki si jih nadanete. In ostanete sklonjene v položaju. Tako je zmetala, če se ne mislite pripasati. Vam pomagam, gospod. Madonna. Kavico? Ne, raje viski. Z ledom 3 kocke. Bodi ta pilot, zakaj ne pride, ko je rekel, da bo prišel? Boste kavico, gospa? Ne, hvala. Slabo mi je. Joj, Madonna, ne tako glasno. Je boljše? Joj, kako smrti. Boste kavico? Ne. Hvala, ne. Sem že pil, hvala. Čez 8 minut letimo. Jaz bi pa nekaj popil. Živijo. Je kako si lep.
Je pa mlada. Halo, gospod pilot, kdo pa vozi? Halo, kdo pelje? Madonna, zdaj pa jaz. Sveta Marija, Mati Bože, prosim za nas grešniške, lepo prosim, da samo da pridemo živi in zdravi dol. Gospod, gospod! Pojdite, bom jaz dalje peljal. Pa jaz sem pilot, pa jaz sem dobil denar za to, da bom peljal. Ne, ker sedite pri ženski na mesto, da vozite. No, daj pa dajte, lepo prosim, pa jaz imam vendar izpit. Ne, jaz bom peljal. Pokažite mi ta izpit. Ne bom. Dajte mu nekaj zapiti. Hitro stevardesa, hitro, nekaj duplega. No, pa dajte, bom jaz, ne? Jaz bom peljal do konca. Pa jaz sem vendar pilot. Ne, pokažite mi. No, to pa bi se mogoče dalo zmeniti. Ampak sedaj pa gledati naprej. Dragi piloti, pa kaj je bilo narobe, kaj se je zgodilo? Nikamor, pa zaljubljen gor, zaljubljen dol, ljubite jo, kakorkoli že, treba je peljati in ne zapuščati svojega mesta. V redu, ne bom. In kdaj pristanemo? Čez 2 minuti. V redu. Čez 2 minuti pristanemo, dragi potniki. Prosim, da se ponovno pripašete. Pridna. Juhu, pristali smo živi in zdravi. Hvala Bogu, hvala Mariji.